Hello guys, good evening. Today October 31st. Friday ni ko hin. Kanini auto ni kapani auto. Tanggo sem to. Quality time ka manu hegel janga. Mani mula mapana. Kamna ta hon hi in ko ta hin lai sunga he. Ngani ta in ko man di ti ka tho he bowe. He din he guys Devin so amusing. So fantastic kam namun hin upda I think se kit na ngalang te pathen pathe bu intin no ja mi tam bibi ki hil haji hai masa ka chizong se ke no wala kal dolo tuni wa hasa no me khan food thim garin tole lalam sai se kine banya he minal ta hai mane lung sune no thot bam pa hai sang sem se nu te lim la in bet man denk chem ki deve ka chiwang ha pung ja ta ma ge wang ge them tai pung li nai lam tai palu no ma sa nam ka ve ta ha cha he chi ya chi bo chu swimming pool ja palu ja ba na chung restaurant here am da ka palu la ka chi kha lo je ke cha ta ka kal ta no ka me palu ka me đi dụng các chị và lim cái gì cả von wa nấu te họ cả lôi họ lăng núi là ngam và tu tai ko cùng cây một thì ra mo hi anu me num sa la sina palun na to phala to den khui la pa ta he no palu come on 5 give me 5 this about to a chiong